Hayi asibangene siyaliyona. Asanga sicela noze fika umfazi wendiyethe tamawele man. Ay, Kingi ngena inkabi babamba amabonde babiza amathonga kwasha impepha yaphinde yakhonya yaphinde yahloma 303 isiphinde yakhokha ngivele ngibemfishano kwesiketi sikasisi uzodwa bese yikhalile yathi Zulu sebelele futhi sicela u200 banyakazise bathi ukuvuka futhi bagcwele iquantum kade siphusha itaxi ayidumi kushuthi hip hop istakile akekho udriver kulindwa inkabi kushuthi ithule nje hip hop ngapha ipiano liyakokota uZulu sesikhongweni ngapha amaphara yakhokhoba sithule nje silale sizwa amaphara yakhonkotha tshela abantu sibavumile kanti sijayiva isikomoda ngibhekane nenkabi ngidibane nempila thutha ngivikela mbuso apha isandla ngibona iqupha kabi siphongi yasiphula yiqala inkabi liyaquna ngiphatha isibhamu esinecamera waphoza umrapha ngiyamshuta vumani ngibagwebe isigwebo sentambo abafuna i303 kuyomele ngibasonta intambo ngibulala amagoat hanvume ngikhipha umhlahla i-industry igwiliza ngoma ufuna ibeef kuza amathambo eBackville no J Boo inkabe ekhule zidla uboom mfana okhule ekhama endlini mangena inkaba athule dusha insethu uhamba udu asihlangana ngidla iklunga ngifune phepheni le matric ngu-front page ku-GQ okay we rolling up empty the house like roll it up hip hop is turning up young hustler keep it up isihlahla burn it up ezababhema zishe lapho ngishiya i-industry ngcolile pick it up sike sithi shwing kill beat lamapiyano wongibuza kukabza hayi amahlozi aphilayo ungangitsheli ngephara kuliglu ephathekayo ngilikhawule nganuka ngigeza izandla okwaPilato yakhala uDJ Tira uthi studio silahlekile ngizima ukusebenza nephara uthi lithini lingabhemile umkhubu usekhaya usibheka kuthi udidekile usakhala ngokuncane kuyoduka igate mawungabhekile uthi awunandaba nemali awuzwi menemene ngathi intombi elinda ukushelwa icareer imile ne wena kulevel yami not in a millionaires so ufila kanjani iparadiswa imillionaire icolleague DJ Tira namanje akakhiphile silinda u200 angithi na 2 years umsizile siyacela ubaphinde ama-bookings ayafilisa anithi ngivusa ipoko zami angithi zonke ephuphile ushuni bazoshukuma ngishintsha iflow bazobhukuda ubhekane nenkabi ikhakha ilzofukusa iZulu uzoduduma ngena inkaba azosukuma ngokuboshelwa drink and drive ususibiza umakhulu uzakwe wakufaka egemini wathi ungaduma wamjikela ingoma eyodwa itsikitsiki yathi ngaphupha wajikela sengizwela umalume imali e-Afri yaphelela kunzima ukuwina isamo mi-artist libandela yakhumbula square-wise uthi uzama ukuxolisa waziwaguqa ngamadolo bapha babekukhohlisa kwakumele kuphonsa impama umakoti wakhe ngamhlonipha ngamagangsa ku-social media masihlangana niyaxolisa sekusele kancane iphara ngilifaka idindile mali ngibona liyafriza ngathi ngilikhombe ngepistini yakhala uDJ Tira uthi usayini isidididi unechiskopo duse afro ngizima nokufaka isingile ayi nawe yima wongibulala abafana bami bhili amanzi khuphukile ngiswenga complain umasipala ngishiya i-hip hop ingcolile ngisesirapha namaphara ayisekonakele bafana niyazizwa izigi inkabi idili kukhahlamba lapha emayikhini nganifiki hayi mina ningishifti lo mlilo wena wongishisi soze simbanga uZulu noboy uyazi uba no-beat nina ngathi niyakhohlwa 7 awards in one night ngabreak irecord ese-hip hop mangazi manje sipushushuni inkabi i-ari yenza imali hlale kakhulu underground yasikho isidumbu esingangazi bafana nginsabi ngiwuZulu ngifele empini ngeke ningivume ngisaphile nongivuma kwacima umshini inkabi ifela kubo ku200 ngiphethe ibiki kugame soze safana noma singaba ku-Major League stock ithi niyakhohlisana nobhululu ukuthi ngcono ngidlula abani isilungu sikudyakwa kakhulu ngidinga i-dictionary wena mawurapha ngoba ngikude only tumo thule tuhi lona ongesena volume stock ivisi zakho mshoba ngayifuna abaningi wakubulala naku-roots impande zakho seboxing ngithatha ama-OG okay ake ningena stikini yisitayela sakho s-empty yangakuhlula by any means uCasper wathi ngishaya abafazi kuboxing uyabaleka shuthi naye umfazi uthi punch lamali naphawu manje ubalekelani ngisha ngephandle load shedding stage 6 kucima ibanga inkabi mephambi kweni shaya isifuba take a shot ngeke ngibiza amagama omrapper going through a lot ibeef idliwe ihlaza sinasikhathi sokushisa amaphotha naye i-order yama-hit kuthi ndeliver takes a lot ngakhipha u150 yonke i-essay iyajabula shout out to Skanda God ngoba nesete yavuka ongomoya yona iphara lavelela ngithuka masihlangana liyabaleka ngithi namanje lisathuka MT uthi uZulu akana-hit dakomuthi omkhuhlane unebhabhalazi lelini ngathi awukazi uwina isamba phela ubanda mpo wayigcine ambitious i-hit
zathi ngine-apartheid nginika itest ye-avocado angijayivi ngefuba dos kurep ngqopha umlando entry nge-3 to 5 ngilokhu sidlalela umakhado wena idlozile yahlatshela wagcina ihit ngomalando namanje ngiyi-hip-hop kade ngaba yi-MC ngidropha ama-16 erenki ngibhalele eteksini ndakwendlala nencika kunzima ukubamba i-KFC yini ikhadi liyadecline i-ATM i-MT ninani ngidlela umona futhi niyashesha nokukhohlwa bebethi niyashisa hawu niyashesha nokuphola niyashesha nokuqoma kubhifu niyashesha nokunona ukuba ukuhlanya kuyabhadala ngabe nani senanotha bafana ngintshele kimi ngithinte kabhambatha umfana mayeza ngobuso ukhishwe emnyango simbhambatha sengilunge kakhulu oscriba biz bayadanasa bathi nsweet ngigcwele inyongo yiki rap isaniphalasa RIP Supermega i-rap ngisayiteta ungikhonzele kuricky baba pro kanye nojeba ubatele ngisarap abanye basatrap for form masihlalisani hip hop iphethe umageza gabi ngcolisa istrada ekhoneni lasesiphaza siyabuya hip hop nokhespasela bayipasta hayikona kuyaxaka gabi insimbi yayibamba ngena ngiphume behind basi ku-hip hop amthabo bust ya